मैं मुख्रमजरे तो नहीं से इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम Manung Hutna हारिबा 360-degree analysis of news and events ता मैं मुतरामुक चरी था सिगी हाइबदी सितंबर की तांग तरा मरीदा न्यू दिल्ली द पांथो की बात चाहिए खुदिंग की तारीख तरा मरी सी नेशनल हिंदी डे हिंदी दिवस है हिंदी की नुमित है पांथो तो लाख पने हंदक चाहिए सितंबर की तारीख तरा मरी द पांथो की न्यू दिल्ली द पांथो की बा हिंदी दिवस की थरमांबदा लेबासिगी होम मिनिस्टर अमित शाह फोंदोखिबसी लेबासिगी तोंगा तोंगानबा स्टेट्सिंगदा तोंगा तोंगा मफमसिंगदा नेटिव लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस मयाम लई मदुसु यामना मरु ओय अदुबो हाइरिबा लेबासिगी अपुनबा मयामसिबु कनेक्ट तौनबा लिंक तौनबगी लैंग्वेज अमदी कॉमन लैंग्वेज अमदी मथौ ताई मरबदर हिंदी सेना कॉमन लैंग्वेज ओहनसी हिंदी से मयाम ngang tambiu habi wapum aduga by 2024 फाउबददी इंडिया के मफम खुदिमक्ता हिंदी सी हलो मतुंगदा याम चाव हिंदी की न्यू स्टेटस है न्यू हाइट अमा फंगबंग ngani habi wapum na chimbo फोंदो खिब लेरे अदुगा नॉर्थ ईस्ट तसु मरोइना असम दा लाकु मतमदा असम के अंगांग सिंग हिंदी हाइतबदगी ट्यूटर गा लौरगा हता कोई ओजागा लौरगा ट्यूशन तो होबगी पाउ लेरखि मरमदना असम की नॉर्थ ईस्ट की मियाम दसु हिंदी तमनगने हाबन चिंग वाफम न चिंगबो मयाम फोंदो खिबा स्वाई मतंग सिदा मरोइना वन नेशन लेबा अमदा लैंग्वेज अमखक लेबे यारोय हाबगी वन नेशन वन लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट सी यारोय हाइदना मरोइना साउथ इंडिया दा खा थंगबा इंडिया की सरुक सिंग याम चावना मसिगी मायोक्ता रिएक्ट तौनरी वाफम फोंदोररी मणिपुर की ओइनसु कोई ऑर्गेनाइजेशन अमनीना फोंदोकपद ले दुब लार्ज स्केल दा हाइरिबा वन लैंग्वेज वन नेशन वन लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट आइगद्रा नत्रगा हिंदी सेना एज अ कॉमन लैंग्वेज ओइना ओइना पुसलली वाफम सिदा याम कन येतपा नत्रगा रिएक्ट तोवी वाफम दिलेत्री नेबरदलेस हाइरिबा लैंग्वेज की मता से लाख मतम दा मणिपुर दसु मणिपुरी लैंग्वेज से ऑलरेडी निपान सुबह शेड्यूल दा लैंग्वेज को निथोगी मनंग दा अमा ओइरबनी अदु हाइरिबा लैंग्वेज से कोई सब्जेक्ट याउदबगे याहुनबगे दम याम चावना फॉर लास्ट मेनी इयर्स मैम से गाना दम लेरिबा चरगा सिदा हिंदी सिना लेबा सिगी कनेक्टिंग लैंग्वेज नतगे लिंकिंग लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज अमा हनसे लिंगुआ फ्रैंका ओहनसे हाबसिदा यानिंगबरा यानिंगद्रो हाबगी याम चावबा वाफम लाई हारि वाफम सिगी मतंग दा खरने नको दम से इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लैंग्सन लेबिरबसे जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन Manung Hutna यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की Secretary General Oibiriba Khuraijam Athouba Hamtara Athouba Tarmukchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh की legal department के convenor Oibiriba उजा Soubam Nongpoknganba उजा Nongpoknganba Tarmukchari, welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us याम द्रबसु कोई react और की बात है बा one nation one language की idea सिबु यारो ये मणिपुर देश ना यारो है भी वापम फोंदो की बा PUYA People's United Youth Alliance की General Secretary Longjam Abothe Meitei ni कोई Abothe बुझ तरामोक्चरी welcome to the show. Appreciate you joining too. अतो वहान बसे आई BJP की उजा नोंगपोंगनबा लाग चगे उजे मरोइना खाथंग लेबासी की खाथंग बसरो है तारे कोई Western India तक याम चावना strong reactions politically and socially मैम लांगनरी मरोइना politically याम चावना जुल आई है तारे लेबा की ओइना even कोई sign board तक की हिंदी की साइनेस मुथत पगी वाफम फाउ ला एक कनाडा कोई कर्नाटका तक याम चावना strong reaction ने अदुना स्वाई मतंग सिदा कॉमन लैंग्वेज हम इंडिया की लैंग्वेज चौरांग 122 कोई मयेक्सु यावबा लैंग्वेज को निथोई चामग को निथोई मुंग लेरे अदुगा ऑलमोस्ट 19500 कोई डायलॉग है तार मयेक तले जब लोन अंदिंगांग ना बलोन मैम सु लई हारि बस माने डाइवर्सिटी लैंग्वेज मैम लेबा मसिदा लैंग्वेज अम खतंग खंगना डोमिनेट तौसी अम खतंग मैम लोय कनेक्ट तौसी है बस यानिंग दबि वफम लाखमनिना सिगी आइडिया से मनिंग हलोबना फनिंग खंबि प्रकारी वफम थमिनी सगी कोई भारत सरकार की यूनियन होम मिनिस्टर ना हाइबसी मसे डोमिनेट तौबगी वाफम नती लोन अम खंगना लेरिबा अखोगी मयाम अतोप लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हाइगद्रा लोकल डायलेक्ट सिंगसी डोमिनेट तौबगी वाफम नती अखोइना मुन्ना ताकांदा अखोइना फंगेसी हाना लेजरिबा स्टेटस अखोगी लैंग्वेज सिंगी लेनरिबा रिलेशनशिप स्टेटस हिंदी की लेजरिबा स्टेटस सी जस्ट माने स्टेटमेंट अमा पीबनी हाइना दुमाइने लौजी कइना गा मा मसाना छु हारिने अखोगी लम सिदा लेरिसी होजिकी ओजाने पनबी की लोन सिंगदुमंगनी माने पलिसे चामग लैंग्वेज चामग कुनिथोय डायलेक्ट सिंग 35,900 लेबा अदुगुंबा लेबाकनी हाइबा लैंग्वेज सिंगसी लोइनमक इंपोर्टेंट ओय अदुबु एखोय लोइनमक न खंगनबा लोन अमदी मथौ ताय आइदी मणिपुर दसु मणिपुरी न खंगनरी एखोय मणिपुर दसु से मैते लोन लिंगा फ्रंका ओइरी हाइतारे लिंगा फ्रंका अरिबा मैतेलोन ngangbasina khwaidagi majority population haidana masimaksu oirambasyu aikoina मैतेलोन से लिंगा फ्रंका ओइनिसे अदुम हाइना लिंगा फ्रंका अखोइ मैतेलोन ngang दबा मैतेलोन की मागी मारतंग ओइदबा अतोप जाति मयाम सु मणिपुरदा लेरि हाइतारे से तांखुल हारो समना ऑलमोस्ट कोइगी कनोदा चिंगमी चिन्नाव सिंगी याम लोन सिंगी मसामसा लोन लोइले जरिनेबा पिकपा चावबा अदुना तोंगानबा वारी मो लेरे अदु इबा तारगसु
Meitei lon oridana Meitei lon linga franka ori moishu yari akhoi shu yari akhoi loin yanari adugi chamana ba analogy duni aigi motadi Amit Shah ji na akhoi gi honorable home minister na hagi do akhoi lon yam lei lon achum yam lon lei manung chida adubu akhoi gi local dialect ama sina taga local language na atopa jaga ama da maram India achoki chawwa achoki mi makan shuna lei balamina atopa jaga ama sabda karam lon nganga de ge si akhoi phong da biyai aduna akhoi gi oi ba tongan ba common oi ba language ma lei si haina haibigi wana common oi ba language ma lei ba matam sida khwai digi lon si bo khwai digi maching yam ba mi na ngangna rabina masigi lon si oi si haibigi wana ba ado hai aduga haina masigi lon si makchu hoji hoji ko di akhoi na any he Punjab ta Punjabi leijari aduga khut Punjab chala Hindi ngange West Bengal gi masagi kano leijari Bengali leijari adu Hindi ngange moju khange moju Hindi de khume du maina hana na ngangna leijaba pot na mani haiba tar adugi ngangna leijaba potu masi ohensi na chamana adugi leiba status chamana adugi kano du mo chamana repeat torga adugi status adum leyansi hena pang kankhalansi madugi loan du maramdi loan ama khogi tongan ba national language sama leitagadi English khatana sumngang li akhoi culture mangi ni akhoi gi chana lonchen mangi ni aduna akhoi gi Hindi sina koi yamna mi yamna hana su official language na recognize tawlere loina na mi yamna su adi India gi khwaidigi maching yamba ja mi hai tara population ju major chunk of the Indian population is ngang de lere aduna masi si hanai su oina leiba major chunk of the population ngang de leiba adugum balon ne masi sina adum linga franca ohensi adi potu ne haje masina tawraga he akhoi gi se Manipur laga Hindi na tadi like tamhlaroi ataga Manipur je pura muthalani haibadi amaw haideba ana agi motadi hujik tholai issue se ta is a non issue issue sunante hujiki wafam daro jana su takpi khra aduga khogi union minister gi hai tare home minister gi statement su yauri se khogi English na hai tare foreign language na khogi native language mayam se dominate torok tore madu tawdana ba Hindi sina khogi common language ohenji habi wafam lai English na other languages mayam da dominate tawbana traga ma sohon targadi same analogy da Hindi na so amu atopa language na so loi dabra haibasi ta sina khogi kan BJP wakalon si koi punjan si habi okay achi nationalism di ai muta hujik opposed language one mayam na mayung thonba one nation one language ka chi di I think is a fabricated term amasi mangne to one ato palon am ta ngang ro habi di kasu natte yes ada hujiki lei ba pochina ai khoi gi masi English anything the English gang basina even mari mata ida uncle man haisibo uncle mo da khura mama kau kai kai ge man haisi yumda noi gi local language haibu haibni no nanga thabak tawminai mising nangi imungda kano ngang Hindi ngang odi ma haideba noi gi local language English sina no haibi wani English sina ba kamai ta khoi gi hana gi British changna chahi chani chom li palaba adugi mental to hojipok thamado masina khoi gi culture si khoi gi chatna lon chachi manghal le ana masigi mangan masi amuhana revive to khoi gi ba khoi gi hana gi culture da hanjansi haibasida masida politicize tawraga tong tongan ma puthok basi ai gi motadi yamna nungai ta ngai oba da ta ngai oba tumba politically advantage lo bagi mongda only han le jab statement ama se hongwa chaw se masak phajeina hana masak phajeina se film star se Amitabh Bachchan se ma haina hana ma se aina hai haraga ta man hai ba adugi mongda lakre hai tar adam sig masi amarom da ga di masi ma politicization tawusina okay amarom de hena koi gi jati go ina mangjabani ba pham doina adubu not only politicized to khakna tana genuinely socially hai tar culture culture loans and a culture identity takpanina madu the so in a chating lakani have culture congenabagi language congenabagi mayam lady hai activist hai tare mayam sena so react or not only political parties and react unate so one of them Manipur ki so koi PUYA ni ai PUYA gi Abothe lak se Abothe kari happening handaki hadi isal koi Amit Shah gi wakam jam phajai hai tare phajabasi palli se isa gi native languages to the phajana adu su badhao ga hai adu su phajana ngangna biu season abiu adu ba khoi mayam se tongan mayam se connect tonu gidong tari common language amadi mathau tabani common language amal hen se aduna khwaidagi yamna hanagi su chum chana raga lakpa aduga mayam se punjan bangam gadab language hujik uba matam da Hindi se no oi maram aduna Hindi se na common language hen se lingua franca hen se habni atopa language se ngangbir no habi wakhum je suman pande kari wakhum thamini sagat sari ama punong pu kurum jari maruina loan haibasi phurup ama natraga kanglup ama je khunthok lakpadagi yarok pani haitare aduga phurup tubu su hingalliba loan duna loan leitragadi phurup tu hingi haibada lu na thokana haitare
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯗ ꯆꯤꯟꯕꯨꯡ ꯋꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯡꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯨꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯔꯣꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯨꯗ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯉꯥꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯤꯕꯦꯇꯨ ꯕꯔꯃꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯔꯤꯌꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠꯁꯦ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯁꯦ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅꯀꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯅ Article 343 already ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ आर्टिकल नत्रगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीदबीदा फमनायब मोइरे नत्रगा हेता अंगंब मोइरेना मयामदा अखोई नुंतिगी ngangnariba loan si sigumna hindi loan ngang ba hawrasi haibasidi अखोई loan ngang ba tu haibani chamane siga haidi फजबीदा हाइबा नोय ngang ba tu odi haidaba word se तबदब सिगी पोसिदा मतम चाना रिएक्ट तहौद्रगदी अखोइगी लैरिबा पुवारिदा अखोइना खंगजरपसे मैतै नत्रगा तोंगान तोंगान प्रूफसिंग सि लैरप मतमदा लोन असिदि हौरंगैदगी खुंथोलकपदगी लैरे अदु मयेक्से अखोइना 7th century दा मैथिंगु अखोइगी उरा कोन्थौबगी हाक्तक्ता लोन जे लैरमेना अखोइगी रिसर्च म्यामजिंग पुथोखरे सिदगी अखोइना सागोनरगा लाइसि अखोइदा लोन सिना पीरिबा एजुकेशन अमदि लोन सिना अखोइदा कानबा पीरिबा म्यामसि थेंगांग क्यारक्ता अखोइदा वार तौसलक्पा मई थादोखिबा पुया मई थादोखिम सिगुम्बसिना अखोइगी एजुकेशन नत्र अखोइ खंगबा हैबा तानसोलुरबा नॉलेज म्यामजिंगसे दुम तोइना मांगहनबगी लाकबगी पोट अमा सांगना लाइयो अदुइ मथक्सदा अखोइना लैरिबा इंडिया की हुजिकी चनरइबा कनोसे अहानबसु नति हाइतारे साफु म्याम पिरकबगी सरुक अमा ओइना अखोइना याम अतेनबा मतम निसिंगबा याइजे 1965 ता अखोइगी लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर होई मतमदा अखोइगी लोन जे अखोइगी 26 जनवरी दगा कनो तौगिबा लैग्रे ममांगको अखोइगी लैरिबा इंडिया की पुनमक्से हिंदी लोन महु सिनगदमने तौकांदा अखोइगी तमिल दा सुसाइड का तौदना तोंगान तोंगानबा मणिपुर कनोगी इंडिया की मफमसिंगदगी प्रोटेस्ट तौराकांदा हाइबा खोंपम चंदोकांदा अखोइगी DMK फॉर्म तौरकांदा कनोबु कांग्रेस पो लेहनगिदबगी पोट लेब पॉलिटिकल इनको अदुबु अइना ngasi फमिबा टेबल सिदी पॉलिटिकल गी ओइबा खुदोंग जानब नते अदु पॉलिटिकल गी ओइबा अदुगुम माइवोंदसु उबा केमते लेते हाइतारे अइना उजरिदि कइनो हाइ मतमदा अपिक अपिक बा प्रूफ सिंगसिदा ngangnariba मसागी लोन सिंगसि अखोइगी इंडिया दा लेरकांदा मसिगी कनोजिदा यावसनग्रकांदा अखोइजे मांगदरा अदुगा हाना लेरंबा ट्रेंजिंगदगी अहोंबा लाइजे कइनो हाइ मतमदा हाना दगी हुजिंगना मीजिंगसे महै मसिन तंबा चथोक चसिन नत्रगा रोड कनेक्टिविटी फरकपा कम्युनिकेशन जे लैरकपनिना मरम ओरकांदा लोन जे लोन्याजे संगपगी अखोइना ngapthok jananabagi akanba lalong ama sathananaba lai aduga akhoi manipur gi loan sisu nipan suba schedule da challe aduga major 22 language da yawra leine adu huji huji maksu akhoi gi loan sigi civilization je kyam leirake da akhoi da mamang thakta akhoi da manipur gi leiriba assembly da warep lawgiba mayam am leire adu huji phokda
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯍꯥꯄꯛꯄ 6ꯇꯩ ꯍꯥꯄꯛꯄꯁꯤꯅ 2020ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MA ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯐꯧꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ ꯊꯥꯅꯤꯡꯗ ꯊꯥꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯐꯧꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯦ ꯎꯔꯗꯨ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯎꯔꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯦ 21 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 1998ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅोदा ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ 1952ꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इहौजे लाक पाइतार इहौजे लाकांदा मोई मरी बोक्ता अखोई ढाका यूनिवर्सिटी दगी थोला कान मोई पार्लियामेंट वारेप अम लौरिब वारेप से अखोई लैरिबा बांग्लादेश ता लैरिबा मियोय खुदिमा उर्दू लोन ngang कान नेशनल लैंग्वेज होइगदबनि हाइबा वारेप से सिजे अपोज तो बोइना थोला कान ढाका यूनिवर्सिटी थोला कान 1952 दा महिरोय मरी सिने ढाका यूनिवर्सिटी की अदुगा थंगनबा मिकुप्ता अखोई लोन से 1956 दा यानरी कहीं है लोन अनी रिकॉग्नाइज तौर पार्लियामेंट है उर्दू लोनना बांग्ला बेंगोली रिकॉग्नाइज तौर रिकॉग्नाइज तौबगी कनोसिदा इहौसिदा याम सांगना साफू अमोइना अस पुलांग मई चाकप जानिदा अदो मतमदुदा निंगसिंगबोइना लैगिदबा महिरोय मरीदो निंगसिंगबोइना 1958 तगी अखोइगी मोइगी वेबा नेशनल मदर लैंग्वेज डे ना थौरम से पांथोकपा हौग्रे मोइगी वेना 1958 तगी अदुगा मतिंग तंगसिंग स्वाम तांगसे अदुगा यूएन दा 1998 ता यूएन दा रफिक अलमना चे थाइबा कोफी अनन यूएन की जनरल सेक्रेटरी ओइ मतमदा सिगुंबा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हाइबा नुमित से 21 फेब्रुवारी दो हेनबियू अखोइगी लैगिदबा महिरोय मरीदो निंगसिंग बोइना हाइकांदा 1998 से थाइबा अदुगा अखोइगी हौगिबा 1999 दा यूएन की डिक्लेरेशन अखोइगी आर्टिकल 27 जे सिना मसखा कांदा 21 फेब्रुवारी जे सिदगी 1999 सिदगी यूएन ऑब्जर्व तौर हौबा लाई अखोइगी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ना अदुमाइना बोक्ता लाक्तना तौरी अदुगा मतियमना अखोई सुमाइना इंडिया से हुजिक लैरिबा फिल्मसिदा अखोई यूएन की परमानेंट मेंबर बोक्ता तालिबनेबा फंगदना अदुगा यूएन पीबा मागी डिक्लेरेशन अमा गाइडलाइन अमा वायलेट तौरगा चटपाजे आइदी सिगी कनो मेंबरशिप पोगदो वोइबा फंगोइना ओके अदुबो हजिकी ओइनादी अमिशागी स्टेटमेंट सिदा अखोई इवन अखोई इसागी लेजरिबा रीजनल लैंग्वेज हाइतारे इसागी मातृभाषा मदर टंग सिंगसे लोइनमक मागी यूज से हेंगलन बियू लोइना मसिगा लोइना हिंदी की लैंग्वेज इस सिजनबियो मसी सिजनरगा अखोई कॉमन लैंग्वेज अमा लेबाक पुंबदा nganaba yaba language am ohenji habagi wafum duni khoi isa gi native language mother tongue mayam sidi sizinarun habi wafum duli aduna argument si one nation one language am khatang ngang bas country am oise habi wafum di natri khoi masage lejer language mayam si loina promote tawse they are also very important yamna maru language ngaktani habi wafum leri adu khoi mayam se connect tonu gidam tadi common language am lingua franca am mathok da habagi argument duni amisagi argument se adu sai sida yaning dabgi wafum lai sida di Athouba lakchab ta kari waham thamingi why should we oppose haitare hai risi the already native language me am so loina mak promote tausi but at the same time we should have a common language have masi ras kenoni ai simplest term da ai masi no tong explain tong no hona jage have you koi ge BJP na koi even swai da leiba koi ge BJP ki moi workers sing na he haibam lei BJP is a national party with regional outlook janu ponga chumi ko yes yam toini he haibi ben si tab yam phajaba hai tare but moina national party with regional outlook na hairaga mayam sida as yam pharani hana khalleba
very much when India got independent. Dr. B.R. Ambedkar na constitution se draft so India the entire magi magnitude of diversities in terms of culture, religion, language, in every aspect magi lady but diversity si yenga kanda constitution ki basic structure da India should be secular, federal and republic happy na happy na adugi 1947 dagina 50 phobugi trend da adu yang phajamna matam adugi India gi dream amada unity in diversity have a concept amada groom torokhiba adugi aspiration du da adugi hope ta India da ledi ba tongan ba diverse toiba small communities tagi horaga major communities phobu mayam sina punjil lakanda khogi India have a process harakhiba ne adu madugi matam adu da leikhiba madugi khogi khoi kai haitare madugi aspirations to madugi wakhalon concept objective mayam do madu ngasi BJP government sina lakma matam dagi di nomu gi sum threaten to busi sum henzele haitare nan mamang gi de koina nomu so koi discussion to gre khogi citizenship amendment bill gi matang da makoina khogi muslim bu koi inthokraga non muslim kaina adopt togni haiwagi concept am lakanda secularism do already da threaten to rabani hoji ngasi sidesida na muk tawri se kaino haikanda it's a assimilation process masi assimilation theory gi kwaidagi maru oiba one of the major khogi tools amakak weapon amakak ne si Amit Shahna high statement the Raj Nongthombam it's a very moderate statement with regional gi consider consideration lo yauraga madu gi kano du yauraga moina hairak pani summa gi appeal ni haiba adubo sigi pochi adumaina hairam dadana managa masi legislation noina tawrani kai lauthopo iramadi ngasi India se mari manga thokna overnight ta India mari manga thok leramane they know the consequences adugi consequences to kangwana maram oirakanda Amit Shahna soft oina mokogi VHP gi RSS ki mogi one India one culture one religion gi concept to adugi du tamna puthorona honaraine ad ahan bade hek taw kanda shock pi rugadi India se mari manga thong kai ni moi dum khangine aduna adugi potu da lagu porama khagni it's a part of assimilation process law nei sing sa khoi Abothe na su hai law nei sina akhoi gi community amagi magi distinctive magi identities ya loan na define tawri ne akoi na ngasi Manipur da mitok khandok se hai se loan da ne khandok kaduri se atop bona khandok pangam moi magi accent tak phadoi ne America da Europe tagi British macha amana chalu matam da mana English ngang matam da American natte se talong pha ne Australian macha amana America la English ngang su talong pha ne because American accent British accent Australian accent loim khene New Zealand macha ngang sum khena ga ne English ngak ta ne are akoi gi somda leba Mongoloid stock na ngang ba English sum khena ga ne are South Indian na ngang ba mari do par khappa kangu um leitra adun phadra are somda Punjab ki kangu na ngang English yeng bio are loan na sina particular nangi unique identity se loan na sisu achongba mana akoi gi criteria mana deciding factor ma mana oiri bane aba adugi lol du loinama magi leisure regional language link mayam du loinama tamna sum namjin khraga India gi adung loba mogi rashtra bhasha haida moina Hindi hoji ki onati national language rashtra bhasha gi idea da harak panati koi common language am laiba mathok tabra chine keno yes no diversity differences mayam lere every state has got as many as 5-10 languages state to gi language laiba ni na koi mayam se connect to no ba gi link tonaba lingua franca amadi mathok tabra chine for example Manipur gi onase tongan ba dialect and languages lere adu Meitei lon har gi dra Manipuri sina mayam se gi connecting language linked language amoina lingua franca amoina sinai adu masi season hai hadona atop language sing tangkhul language rong language moi gi language to masina hato khiba masina sian badi ke su leiti moi gi language loina maduma group to bugi chance loi phangi hai ta ramai to dana mai magi state ki language sing loi ngangja sanu native language ngangja sanu adu common connecting language amadi mathok ta habane adu swai sida common connecting language am mathok ta da brasin ai adu haijarake phamba chalaga hipa chali hedun aina sa haijari do assimilation process ni all India si makoina sa gi Hindi belt tagi sum sandora kanda entire India sida conflict leitana ba any kind of dissent opinion thok tana ba loan duma hana manasan kragadi then foot tam la kane
चिंजाक से मुंग मानना होना रखने then फिरोल दो मुंग dress दो मुंग लाकने सुम तम तम ना culture दो मुंग लाकने religion दो मुंग लाकने उसी religion दा ओन ना वो कन लांगरी दना citizenship amendment bill is nothing but to make India a Hindu state Hindu nation nama onthong na hona rei neba aduna ngasai gi population du moina Hindu ngai loi adopt toksela langna ri adu neba adu Raj Nongji haibi riba ngasai gi different states mayam ji communication tongna na bagi issue na hairi se yes kamaina moina kamaina fail to right now after 70 years of Indians independence no sir mamangi lenga sing na so damak tor mo nga ai haijai na they all tried but failed no fail oi bi maram se kai gi no hai kanda nobody cares ngasi Manipur da leriba ekoina Hindi ngang bagi necessity se kadai lei ge Hindi ngang du sokudi English ngang gi bane fai ba mam diga English has become the medium of education it has become a medium of learning process nang medical science ta or engineering ta or astrophysics ta nang atopa lon na Chinese ka di torong ga but Hindi na it will never succeed ngamde leite mam di magi scientific terminologies mayam kari gi mayam Latin ge Hindi ge natana atop na replace to ngamde ana adugi medium du da na communicate to se adu da to na phabam la okay aduga makoina English pudi miron ne na khallaga aduga Hindi da moina option law rei se it's a very yamna tricky oi ba pot ni aduga sigi pot si de koi yam section ni yengong ku changani adu akoi somna kan da di yengo hojik religion gi su koi da injalak ba then language sum injalak pa sum injalak pa mayam sina akoi di suffocation ji sum hengala akoi gi existence da we have started suffocating ourselves adu sa English ki wafam nu lag matam da koi English ki jina English ki language na koi na hoi international natraga mapan gi musing wari sanabda natraga job ki opportunities ki life ki education ki mayam da magi thong si English na oibagi ko English na pa phone ra su ya habagi wafam madi phongdok piri adu madu su English tu su English ki hegemony ama English ki dominance ama English ki koi mayam gi mathak sida hai tare koi global gi oiba one globe one language ki wafam admaina dum panna su yaro idabra du itar gadi English ki poto laktar gadi hedi English ngang badi yaraga atop language amana koi gi link language oje habi yada tar gadi English ka Hindi ka compare to yaro ai je haizari do okay English have a language se this is no more a language of United Kingdom gi or American singi loan natte koi se hojik se for example IELTS na koi gi eligibility English learning test am then TOEFL nam lady ai ju mamang da ai si koi test yauzaru re sidai da tawrisi international English language testing system haibane IELTS sina tamai si kai no akanda aina entire globe si communicate to gi hai taragati sigi medium sina quite feasible oiba quite important oi have sidai da akoina Britain gi loan tam me have na te it's no more a British language sidi international language oi rabana English have se okay aduna adugi medium du oina akoina madu da to hona phawam lai man di kai no hai kanda akoi gi sida leijari ba ethnic community sing se leiba amada loan kaya no akoi tam dui si okay loan kaya tamaga akoi kamaina groom tog du no ba masagi local dialogue am lere then akoi gi state language am lere then English sina akoi gi education gi English medium am lere adagi uji mu Hindi mu hapsalani si mamang da news report khara da north east ki sai Raj na haibiri do north east ki primary school da Hindi si akoi gi tamanna na honna ragani haiga leine haidi sagi loan na akoi masen gi marakta distinguished kind of factor ma oijaram bado madu assimilate tok thoke habane aduga makoi gi oiba makoi da convenient oiba medium du da mayam minor community mayam si da injal laga namjala thamge habane aduga akoi gi leijaram ba identity mayam do madu tamna sum wash out toge habane but they are not attempting to do it by a brute force ahan bagi oina but still brute force season de high taraga so moina ek oina law oina moina legislation oina puthoga namjalakte high taraga so makoina si kangthok pa hore se they are just trying to collect the moods of the nation nation gi mood yengmani adu South India gi tongan ba mayam na reject tore akoi notice da so definitely 100 ki agenda akoi notice forum for indigenous people gi NEFIP ki akoi CEC meeting Central Executive Committee ki meeting akoi Kohima da lei adu da akoi masi so akoi agenda oina putho kanda obviously akoi notice ki oiba chap chaba masi gi against akoi decision ama dum launa na ba akoi sem charaga leira okay adabu leiba ama leirabni na yam tongan ba state mayam am leiba tongan ba language ngak ngang na bani na
mayam sigi fauna lon amadi mathau tabra haibasini koi state ki su tonga tongan ba kanglu myam lebani na fauna lol amadi leri adu India gi oina lakma tamdi fauna lon si language yaman khedana 122 languages and 19500 dialect leba am oibani na Hindi na fauna lon oisi haibada yaning da gi wahum em lai but English oi targadi yagani haib gi wahum su lai on the no brem talso ga pretam thonjar ke impact news pu meng tanu lai Welcome back to Nengri Bese Manung Hutna niya 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jermi ba si leba ase ki oina India gi oina fauna role tongan ba state mayam punsa laga semba dugumba tongan ba culture amadi languages leba state mayam punsa laga semba leba am oibani na leba ase ki tongan ba mi oi kalbu sing state amaga mayam si fauna dumta fauna role amadi mathau tabra sini mathau ta targadi madu khwaidagi yamna ngangna ba almost 57% of the population 2011 ki census ki matugina almost 51% jena higher language ngangi aduga madu manung do 43 few percent na haibata masina almost 43% na magi hek pokpadi ngang ba haibata mamalon oin Hindi se ngangi adu khwaidi yamna mamalon da ngang basu aduga khwaidi yamna mamalon oigera oirora pun ngang basu Hindi sin oibna Hindi sina leba se gi fauna nol oibada khwaidagi matik chaba natraga khwaidagi masina laigada bo oibagi wahum lakpani Hindi sina fauna lon ohensi habi wahum si Union Home Minister Amit Shah na phongdo khiba September ki 3 da National Hindi Day gi numita phongdo ki wahum ni so asida ina BJP ki oja nungpok amda lakchani se khoi India si tongan ba culturally linguistically loi khena ba adumba state me amsta punjal laga saba leba amani so we all are only united by our diversity khoi lejari ba khena ba se diversity na tage differences mayam se already khoi united or lebni masi gi unity si sai mo khoi language na mo khoi unify to bugi ming da already united or ga lere ba leba sida language amana mo unify to bugi ming da Hujik lebak si macam tahandoro hai bagi waham dulu Hindi sigi pose Hindi ki waham si puslak matam da adu ngasai pondok waham dia ko isagi language loi promote tausi but Hindi sana connected language oisi fauna lon oisi habi waham dani habi waham di takpiri adu bu haina basu lai ko communication phaudo phaujan tawno ba hai basida koina phaudo phaujan tawni je kaisuna te communication is basically expression of a culture Armai to udana expression se karina to duna hai matam da language na tarko da language is expressing a culture armai to udana Hindi sina asai hai mayam su hana khiba one nation one culture do directly yad bane through language ki khudang da tamna one nation one language and then culture ki photo lagto ribra because language is expression of a culture hariba culture tamai ba mayam do amuk express to du se kana no hai matam da language na tarko ibnina adu waham dar kari thameni kan Hindi se common oise har targadi it means you are trying to make a particular culture common culture ama mayam se India pomada common ohensi have the one culture ki pot sakidore kari waham thameni adugi hujiki ojagi wafam do Hindi sina common ohensi haibadugi madune hena mang kara haibagi wa ogi wahang dugi pakhum pidinge mangda aina ko za kanogi Ozagi ko yisem gi jenis ketegi wahum kren thamje chengdol chaning mai tare okay hujiki ozan thambigi mayam munna ta kan aina urise BJP je pura demonize to bai tare like a monster let me finish you please pura demonize to busi he can demonize it because he is in a state in a country which is ruled by the BJP which believes in the constitution aduga one more correction constitution gi akhoi preamble di yaur ji federal haiba wai di yaud da because we believe in quasi federalism ai si tasena ga di akhoi gi Indian constitution si khoi nu tasena ga di puri Irish state PUYA America di PUYA even New Zealand hoji la mayam some more than 20 countries di pura kanda mayam si pura matung da concept mayam pura matung khwai di chana bale bak si gi local issues mayam di pula kanda khoi na concept ama quasi federalism na concept puto but which itself is not available in the preamble itself. Is it federal structure has quasi federalism, unity diversity. Say unity and diversity to Pangnavagi the Mukan Madugi Poto. Madugi Matungin and Hujik, Wakalo no Lai. Aduga, demonize Kiam Toyakanda Pundo Kibaduna Ama, Kogi common language ama Lesia. Common language Manipur, Meitei Lona common language or by Yargadi India issue. National language, the common language, and Malay, the Kai Brasin. Aina Asamda, Chapakanda, Aina loan is Metro Lolo. I get native language taken a Kangwa. At the Kari loan, the Assamese ID Kang, the Maram, the ID no, a ham token. Karim loan of the Kangas at the Kari Kayasin.
अखंगदब लोन दु हानदगी होना ओजाना कनसु पनबिगिबा 50+% ngangaба aduga hindi ki derivatives like bhojpuri guma mayam si masi almost hindi ni ko ana ayam ba mina ngangaba loan si da hana dagi hana ngang le po si du aduga han dagi su practically factually aduga status quo su kaino haiba kanda akoina chapa kana assam chapa kana hindi ngangi akoina punjab chapa kana hindi ngangi ba akoina maharashtra da chapa kana hindi ngangi ba akoina jaha jaha da chapa kana su maybe may not be in Tamil Nadu even akoina Kerala chapa kana su hindi ngangi ba hindi ngang da loi le basi hindi koi cha hindi sina akoi apunbo ori siko haiba kanda BJP na haiba kanda Amit Shah na haiba kanda acho yamna demonize tawi sigi maram si ngakpai wan demonize tawi kam sathina tawgi hai kanda chamana ba hoji ki demonization ni process tawna ba gi process ji hona ko matam sinari ba magi methodology ki chamana ba analogy lor gadi hoji phongdok ki basi ultimately is anti-India. Anti-India or bagi phongdok before the camera phongdok pangambasi kamaina phongdok pangamina kada because the constitution allows it to express our opinion. But anti-India feeling the mukti phongdok hai badi nativa. We are one nation ekoi jai. Adi mayam sulung ya bigane one nation ai. One nation ya nambag ya one nation oisi oibasi oina bagi damakta ekoi na ekoi gi loan impose to bidante ba. Koi now na loan impose to koi loan mang chume loan mang di masana culture mang bata gane. Culture mang di hujiki unity and diversity hai po si lai si msi ja koi loan ni janna po ni BJP na Amit Shah na madu toroi Hindu koi gi yamna kaya tare bais akoi Manipur de chaliba bais na bijam si natab atopa mapan di import tor pa Hindu du akoi da adu gi tawji hai bisu leite religion ni matang chokra pandi gi ana ngasai gi unity and diversity du understand tor matung da kamain tong ni unify tawni hai potu kamain lak matam lona madi daka leidana phauna lona chi ni phau maitron da koi yam pajan han do pigre phauna lona chi kari na phauna ga deba english no ibidi yai hindi no ibidi ya ti hai adu ta ga di madu anti India anti oibu potni hai bida kari kai chi just because Hindi in already some 100 years before we have been hegemonized by the English language han hegemonized tawraga leirabadina ekoi we are ready to follow this particular English become the slave of English people but not Hindi adudi ekoi na hajiningi na India se ekoi gi master natiba we are in the same plank we are the same players level playing field of the later matung da ekoi na ekoi phongdok pa yari ngasi mokso jana phongdok pa yam tu because we are all Indians constitutional ain na koi loi mo manana yeng bagi damak ta ngasi phongdok pirba demonization tawriba ekoi gi BJP bi demonize tawriba India as such demonize tawrido kai do bagi ngamina kanda ekoi unity and diversity leiba ekoi na phongdok ni ba loi mak phongdok pa ngambagi shakti do leibagi madu ya bagi damak ta ne ba madu yai haidana madu thugai resi haibati madu I think that will be going a little beyond what is permissible as part ethics loan di hai roi loan di ya bani na hai but as an Indian akoi punjan bagi wakhan ma mathok tai sine na mathok ta basi hekta ai culture manga ai kano chu manghal laga tawsi di RSS su hai de BJP ne su hai de adubo tamna hai tare adu ki process 100 years 200 years natraga 50 years maybe yam tiela language sama kui nganga targa language sama ngang ni walaite si aju ni sai ni kui ngang ye pone ba language sama for example hojik Manipur da su Manipuri language lonya nam yaure an hairi ni madu gi am chawbe example hai tare kui nungti gi chare ba sungso choidana cha da ya darba inja amaka hajarake inja amaka potato koi alu se alu hari wise hindi wahai ne ba so koi Meitei lon da lerangani adubu leita badong na koi season ade alu sidi tasina ga yes alu history thagala exactly armai to dana adumai to dana koi na atopa language se haidi atopa language to sinaringe koi gi lon se tamna lonyan tawre koi asingo pure Meitei lon natraga koi loiga da original form da ngangna dre habi ngangna seva adu ngangna se amadu promote ngam dre habi ngam se ke do bugino ba ngam de akoi gi mentality ne ba akoi da ngangning da ne ba hoji akoi gi puya Longjam Abothe na hoji magi state me hoji pi gi ba pimang do madu yam da ama ani ahu mari manga English lon si tara mari manga wahi yaw gre yes lonyan yaw gre ba madu han madu hegemonize tawri na koi na hegemonize ba adu gi potu lei already lei ra bo ne ba akoi na haina madu akoi promote olok thok che ba Amit Shah ji na hai ge si akoi gi han gi lei ba hegemonize tawra ga lei ba ni na madu hegemonism lok thok chi hai bi wa ne ba
aduga akhoi loan jing chakholan jab ai loan chakholan ai hak ne ba Okay. ai hak ne madu chakholan ji haiba taraga su India is a big country, is so diverse adubu akhoi fauna loan madi leisha ne ba adugi fauna loan du Hindi oi haiba ne ba English ta khoi pura taw le adu Hindi English tu ki mahta Hindi oi ne ba oi hone cha adu Hindi su pra mangan che jo haiba na te ba adu madu hai dana madu ahan process ni madu shop oina ngangaga tungda lakani haiba yamna hinjin na khanjilaga chamana analogy da aina thamjani na adugi hujik thami poto oira gi madu akiba mayam du lebani na masi no manatraga no madi India si masigi wakhalon chi yam helagadi India si kaiba yabagi masina sandora agadi India si pugai kaiba yabagi wakhalon oiridra chamana analogy da thamasi wafam thamjani okay kari response to bene abo thedlak chage कोई लेबा अमल लेरने लेबा की फाउंडर लोन अमदी मथक ताई फाउंडर लोन दो हिंदी नो ओइबसिदने को मयाम एलर्जिक ओइरिसे अतोप्पा कोई बंगला नत्रगा अतोप्पा कोई तमिल नो अरमगदी यागरा हबी वहम अदरवाइज इंग्लिश ओरगदी याय हबगी वहम सोमु लाई अदा ददि करी वहम थमिनी खोइना फाउंडर लोन से मथक तायन खनबी द फाउंडर लोन से मथक ताई अदुबु अखोइना मपालम जन मतंदा हिंदी जे हइबो इतबो लोन फाउंडर नमगांग दुइनेबा अदैदी मपालमदगी मी ला मणिपुर लांग मतंदा मणिपुर से हइबो इतबो मणिपुर गांग नम होना दुइने सीडी माइ माइगी लेरमबदुगी लोन दुगी चननब तौ दुइने इवन अखोइना चाइना दा सत मतंदा लोन जे हइननब होनब थबा मोइने सुपा फाउंडन हाइता अदुबु ngसाइगी लेरिबा लोन जिदा फाउंडर लोन वेबु कानजिदा अखोइदा मांगजगदब हाइता अखोइ सीडी अखोइना चलुरगा मीगी लोन गांगु से हाइमति अखोइ सा सिदा लेना मणिपुर ले लेना अखोइ हिंदी लोन अयुकी नुंदांग याने खाना कालिया का तरो गाना दुने अदु मथे नते हाइरि से हिंदी जे ताइजगे आई हिंदी केनो के अमिसागी ट्वीट अमा पाजर के को सिरा हाइरि से मागी पैराग्राफ अनि सेकंड पैराग्राफ से पाजर के आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों को अपील करता हूं कि हम अपनी अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाएं कोई ईसा की मदर लैंग्वेज से मसी सीजन अभी सांग से हैंगलन भी प्लस माहाई से और साथ में हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर देश की एक भाषा के पूज्य बापू और लोहा पुरुष सरदार पटेल के सपनों को साकार करने में योगदान दे महात्मा गांधी अमदी सरदार पटेल अनिना मंगजरंबा वन नेशन की कॉन्सेप्ट तो मधु ओहनबंग हमनो होनसी हाइबगी वाखतनी अदो इसागी मातृभाषा मदर लैंग्वेज तुदी याम कना सिजन अबि हाबि वफम हाइरि नुंगतिगी डे टू डे लाइफ ते हिंदी गांव हाबि वफम दिनत्रि सिद अनि गांग बने बा सिगी मतंग दai याम हिंदी सु नतबा तमसी हाइबनी याम हिंदी पारको दो आई सेंग हिंदी खंगदे आइना खंगी बाइना लौजे रेफरेंस से अदुने तमसी हाइसि नतबा अदुदी याम लुना थोखरने बा याम लुना थोने बा हाइदि जेनरेशन अदुदी इंग्लिश तमबदि लाइदोरि ब्रसन नति इंग्लिश तमबसे सिगी जोइ पॉइंट हम लाक्सगे बको मरुइना अइना रेफरेंस लौजैसु अखोइगी लमदमजिदा फोंगबा पाउसेदगी पारगा तौजबने हिंदी पादे हिंदी पाबा थोमी थोक्ट्रे अदु यामन हुजिक पारिदु कइनु खंगदे अदु साइगी हिंदी लोन जे अखोइना याम नुंगसिना कोला लाकेबा सागोनरगा खोइ सना हाइबदा तला पामेन हाइरे खलजे ओके तला पामेन जी तला हाइबा पोच आ मोइरांग नगाना बलोने पामेन जिना कोइ कंगलै पुन मयोन नगाना पोचने मोइना तला जे पामे कंगलैदा लेबा मिजना अदु लोन अनि थोंना अनि मक्सिनर बिने तला पामेल हाइसे मिगी लोन दु पुई अदो अखोइ लोन दु हिंगना ब तरोमे यूनिफिकेशन मैतै जे यूनिफिकेशन लैटिंग दको अदो ngसाइगी सिगी पॉइंट ला खांदा हिंदी की अइना ngasi कंफ्यूज चलिबा नत्र इंग्लिश की कंफ्यूज चलिजे अइ केनम ता हाइजागे इंडिया मसामंगना कमीशन अमा सेमे CIL कोइ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ लैंग्वेजेस ना माजे मैसूर लेको मागी स्कीम अमो 2008 तगी हरकांदा नेशनल ट्रांसलेशन कमीशन ना मसेमी सिगी लैंग्वेज ट्रांसलेशन कमीशन जिना माई मागी मसा मसागी इंडिया दा लेबा कमन लैंग्वेज 22 कमन लैंग्वेज लेजे सिजिंग जे ट्रांसलेट तौर कांदा लाइक तमहन बदुने मोय मिशन जे अदुई मिशन जे ऑलमोस्ट हुजिकसु मणिपुर गेना यूनिवर्सिटी के हंगांदा 90% लोरे है ट्रांसलेशन जे अदुमाई तौदना मसा मंगसु स्कीम कमीशन सेमदना होना जरीबा अतोप लोन जिंग कन्नना होनरीबको बट अखोइना सेंटेंस अमदने अखोइना नुवाइसे कइनो हमतंदा नुंगतिगी ngangnariba लोन गुमना हिंदी सु ngangbा सिनबा हौरसी हाइबा नुंगतिगी फाउंडर लो हाइबने अखोइ अतोपा मणिपुरी खंगदबा मी अमगा वारी छानकु मतमदा इंडिया मचा हाइतारे इंडिया के अतोपा स्टेट तगी मतमदु दंगांगनबा फाउंडर लोन से हिंदी न ओहेनसी ओहेनब होनसी हाइबगी आइडिया दुनी अदुसु खुदक्ता ओहेनसी हाइबदी नत्री बाय 2024 फाउबदा कोइ सादा यामगा कितंग खेनबम नैसे यामना पुथोरिबा पेपर दी ए हिंदी बा आइदी लोकल न्यूज नो नो यस एक्जेक्टली अदो
most of the problem in the world malim na thoi problem mayam se lack of communication, lack of adusu good communication hai tara effective communication madu oi bidagi ni maram tuna yaringai hindi khatana te malim da lariba language ngamaga di loi tamjan ma kesu kai de but so I said that magi hegemony atop language amada mana dominant torok atop language to mang na wi culture mang gi masa work tar di madu ohin gum jabane tu sigi tholali ba se sida di atop language mayam gi chang se sina bi sang si hengal halu habi hom jawri badhao hai ri hengal halu hai ri ba hengal halu hai ji english na bi ganu isa gi mother tongue hena season abiu plus hindi su fauna lon ohen se habi hom dun adu swai jaga sida ai samang na tra puya gi site gi react to budung tham gra je india gi tongan tongan ba section dagi even karnataka gi cm na dai phong na react to khar lei ne adu itar di dai jaga du da bai mana phong tu iba sentence tu mak da yarum da ba yarum ba ye adu tham gra kan da ko magi central idea mana phong tu ni ba du di hindi lon ngang na ba santong na ba po se ma okay hindi lon ngang na ba santong ko male habne du sigi document si amit shah gi twitter handle da so yaur ga le this is a written document mang masa mana jpeg file na thagalak bani masi mayam hanjan hanjan sa marak chani rak par ga masi translate to bi translation da masi lan cha to gi ma de ai athob class athob kari hom thamini fauna lon ama mathau tai haina khanbi bra khanbi dabra india gi oina haide tongan tongan ba state kunipan amadi union territory mapan na pulla semba country am oibani na loina mak tongan tongan ba language ngang ba mi ngata ni maram dona khoi marak ta fauna lon amadi masuk tai madu english no oirga di ya habagi wahum duni english ki oirga ya ha tar gadi madu gi argument to bjp na thambiri se madu khoi gi colonial hangover ha tare british ki na thamam badu da khoi hujik se dom nungai pentho lai moi disa khrabni na ke sukai de moi language ngang horu ya habagi wahum but exactly khoi na british ki kangone uk da ngang na english to ngang na darga su america da ngang na riba australia da ngang na riba ngang na darga su but somehow adugi pot to di ya habagi wahum do iduri bra kari wahum thamini english ka hindi ga yam khenai English ti ekoi na ngasi English ngang bada ekoi gi existence that no more threaten tawtre okay hindi ngang ga di kalai de no loidui ni hujik kanogi ekoi gi star plus ta kari da tv serial ji khara yeng bada ekoi gi nupi msa sing je mayang nupa da mayum pan da hangoi rak tram ne yam seng na what about english ki matang cultural assimilation english ti ekoi da threaten tawde because english speaking people se ekoi gi surrounding da english men have do ekoi da du yam na ekoi gi leisure ba sovereignty da mayum pan ri mo tar ga di ekoi english speaking atopa foreigner hai tare madasu mayam mayum pali manipur gi no aina haijari di ekoi ga huji tangna tinaraga tonna tinaraga leiri ba ekoi da threat tawri se hindi ne english na te ba english ki di hujing matam da ekoi da english ki mai kai de cultural assimilation gi kanu leite religious ekoi da du yam ni ningai leite haidi english sana hairaga english sana uri ba sai ekoi ge ojanu ponga mananga english na akoi gi manipuri language ta magi hegemonical kahtar influence leita prasin leitre hujik ti leitre ba to hujik leitre kai no the british don't no more british india da leite bani language te lehore language di akoi gi culture da akoi gi language ta soidan impact le rangani da language ki de english haijari do sigi english language di it has become the tools akoi gi international fauna loan ha ta malem gi fauna loan oire fauna loan khakta na ta na education ki medium da aina sa haido science and technology da english yaudana nang science and technology tamba yate upai leite nang no phanayam na honara su oiroi da one adumai tawdana english have pochidi magi tongan ba magi kenom leijakre tongan ba purpose ama human civilization da my purpose ama yaun leikrabane aduga ekoi ni english ngang bada ekoi da kaidongai da ekoi threaten tawtre but hindi di ngasi BJP ki Hindutwa gi moi RSS and VHP na puthoi ba moi Hindutwa gi agenda se masi mokoina adugi moina assimilate force assimilation ama tawna na honna ba se sidai sida language hindi gi mohta masi atopa language for example tamil natraga telugu aram tar ga yabi gi dori bra nate adugi tamil natraga telugu se india gi fauna lon ohensi har ga di dori bra only hindi the allergic we be wa dura india da already official language English is one of them india gi parliament ta English tang aktani constitution itself English tani le so why constitution wa hum lakan article 343 the hindi and english and is official languages two official languages recognized torga lere to after 15 years ta adi matam dur adopt tau matam after 15 years the english lok thok khibagi wakhan ne to hoje pabu english lok thok ngamdana adum ani se coexist torga lere but in the same constitution 1950 desana khiba ho khibasi masi ki article number 351 ata 351 the yauri hindi language se union of india na promote tau yai hindi languages promote tau masi develop tau no ki damakta medium of expression ohenna ki damakta composite india am porong ki damakta union of india sina masi promote over yabai ayab se article 351 already perigal ere se already 1950 dege lergal abani masidadi mana kanam ta ngasi bokta yete hatar article 351 da nobody ngasi do counter to gedo ngasi kata hadi that 14 da summa makal gi mamang da su congress ki matam su lekre mamang ke absu lekre hindi na
connecting language was had a kind of the Yataba. Do we Article 351 that already are like. Legislation, Matam do the lady. But why no objection to Article 351? I hijack Matam do the lady unified India or secular India or unity and diversity India. Diverse India gi concept to ngasi di BJP gi laiba anoba mo gi mission sina loin threaten tawre. Okay. Migi food habit the threaten to ni, migi religion the threaten tawre ni, language yoksale ni, population da racial threaten tawre ni ba. Sigi threat mayam se, sigi threat perception mayam se, uji loom tawra ga leibani na. Akoi idhak sida o macha do ngai leibani na. Maside ja koine loan se loksalu ba ba se. Akoi gi damak ta di, akoi na changak na ba. Ising jaw si changak na thong phatho boin thokane. Ado masi akoi da di yam tina akoi section ni ngai ne. Atopa mana ngasai khoi ge ojanu pongam na haiba wa ai mani kita singdok chauge number 1 da hoi aingon da ojanu pongam na anti india ne haiba da I don't feel anything aingon da kashu thoina akibu su leite hangoi bu su leite ojanu pongam ba di pro india ne haiba da khoi kashu kaide mayam da su khangi you are pro indians noi BJP and ada mayang lebak tagi lakpa mayang phamnai ba singse machine chanbi na bai da noi thabak to da hangoi da ikai dra ba kangu ne sa khoi khangi kashu kaide personal attack let me come to the point. This is too much. This is too much. I very much object to such kind of statement made by this particular person. I don't know. I am making this objection. I am making this very strong objection. Cool down. Come to the point. Come to the counter point. Point the counter to point the counter to no. Adugi statement to TV no have Atouba. I am hiding in now. Counter only demonization to bose no. similar analogy da I na PV one justification There cannot be such a justification on making a personal allegation to me. There cannot be. No, I am telling you. I cannot be shut down. Relax. I should not be shut down like this. Relax. All relax. How English gang which the name is? Sumaina personal allegation about. Say hijack. Say mana aingon da anti india. Thank God sour ki hindi ngangte. Say anti india ne hai se. Ai ni ngasai hau da kai hai gi India na ahan bada India na independence phangma tamda lebak mayam sina punba yakri se gi no because they believe in unity and diversity hai gi na tro adugi idea du da lebak macha mayam se pun gi na hai na tro adugi potu ngasi hindi na overall loi tawni hai ra gadi that's against the concept of India hai no overall to we wahum de pande only connecting language but bandugi interpretation do vision do ubangam dragadi that's your problem okay no ojano ponga mana ubangam dragu that's his problem ai di uri ba next 10 to 20 years ki matung da ngasi amit sana yam so foi na ngangam wa sa haying it will become a legislation it will become like a CAB but India is a nation in the making pulap complete that may be but it should not be at the interest of Hindi speaking belt. It should also accommodate all the aspirations of the region. Adu yaw godong have ni. Atu aspiration mayam yaw risiti. Adugi yaw godong adu machinda adu nei hair se. Ahan ba hobudi. Document on le rabne. Ahan ba hobada. Ai haijage ba. Ahan ba hobusida. Asyam soft way na nganga hobada. South India gi entire Dravidian bloc na. Okay. Hardly react to raise ya. Man kan nganga madi kari oigani have se ma khangam gani ai se haidro. Ai se haijake ba. Okay. Aduna adugi akoina madugi kaya tare logical loiba lakado ba vision du ubangam dragadi we have no brain akoi wakan kan ngam I can show le have ni ubangam do mi do ujada sano ai di uri ba I can see that because I love my land I love my people I love my language adu gi concept tu de koi lai de atopo poramana vision yaw dragadi upai lete vision yaw do mina mapuna panga nga madu dun swai da la ga panga ngang ne have to ngang just no ke sukai de ba adu aingonda anti india ne brand to budo to matamda aingonda anti india ne brand to magadi brand to we do pro india ne have ni ke shukai deba I am proud to be if I am declared anti india I know jingang iba line da I ji anti india ne khan matamda I don't care koi care to deba adu pro india ne khanja mi do madugi consequences su leigani sinida aduna wangang bada anti india ni pro india ni kan daglaw na the conclusion ta do ta ganu sine haidi adu ta taragadi chamana ba okay action gi opposite matam je laitre India na mari le ga India ki constitution se matam hindi de se ma madinga si thongrei wa thongnar mo unification do buda admai do ko yaw yaw adu ta dinga si thongrei wa thongnar koi khang ro yaw similar analogy ni ojiki have do BJP is the very badly demonized like a monster adu ki samana analogy adu shu karam no party wise ing bi da bada party wise adu ne ngai leibak se tongan ba music na pulaga saba leiba mo ibani na no political party ever come with a religious agenda
mamang da BJP. same No, let me respond. same style da Congress ki PC dambar na phongdo khibale re Hindi sina kogi fauna lo Lal Bahadur Shastri strongly Lal Lal Bahadur Shastri matam da so example Tamil Nadu mission aduna madugi past to amu repeat to khali jage gino sinida pass repeat tawde only tawde ba munne yang seba khoina minang seba khoina kayum khara ari post da khoina leitaba khara sagat laga demonize tawdi langini haibi wani adu mana demonize tawbu taragadi adu in the same analogy adu should demonize tawbu laibo hari mi su demonize taw adu ba tawbu mi di similar line da demonize tawbu ya haibi wani kiba kidaba je difference su okay adu demonize tawbu ya ba potudi achamana mo demonize tawbu ya haibi wani adumangna miyeng makada miyeng ni adumangna personal allegation tawkono okay no personal allegation no come to the point personal allegation nang hana kat no nang ma tawbira no keno to point la kuri matam si loire aduna ne hai je hujik ojana chu pathok pire kanu gi misagi Twitter do pathok pire madude da promote to wina hairi ne language promote to hairi ne ba aigi lonji language to hairi ne ba okay ado aina hai je na phaunon amdi leitabi ya de national gi okay national phaunon lo ama leitagadi hindi se okay hindi se mana hairi na hindi se ayam na ngange aduna oise hindi yaning dagadi karam belon oi doino ba phaunon amdi leitabi ya de ba national language sama lingua franca amdi leita ya de ba any country da che Brazil le chalo amade chalo moi gi lingua franca amdi leiba mam lingua Brazil ngangi belon even yang khoin English ngangi ba che kan United Kingdom hai da loina English ngang man ti ba Scots English ke chungang de but moi gi lingua franca kai no English de Scotland Ireland lady mayam se moi gi lingua franca atu pa country ki concept se copy paste to bu yaro to India gi am cha India gi north east katana hena chawba India gi assam katana chawba wari aduna lingua franca amadi pick pa chawba na to gam ni lingua franca amadi leiti yaro idna lingua franca leise kai to moi United Kingdom ai ba country mai lebe ne ba India gi su Hindi na oisi haibine ba okay are Hindi sinang oidia di haibidi haide ba amit chaji okay aduna haining ina in case amadi leitabi ade simadi is a fact machi leitabi ade kari no oidoi no dudi okay kari no oidoi no yam chawba question but right now hojiki oinadi Hindi no oisi haibigi proposition ama mang da labni na masida yaning ba across the length and breadth of the country langnari maramandra swai sida laiba yaning da mayam hai tare masi mayam se sulengang na munna miyeng yang pamthoi otherwise masidagi yam chaw na mari piti mejang pitolok pasu yabagi film lebni mamang da misi mena yam thoki blere past masigi bad experiences hai tar leghibni na masi mu future da repeat to dabagi wafam su phagani habni dubu otherwise fauna role amadi mathau tabra India gi oina habni but fauna role do kari no iduri bino Hindi no iduri bra English no iduri bra or magi legible language na fauna bi yagadru habgi wahang amadi chaw leri on the ngasi onde manu hunagi thamse matang chalu sinjerge ngasi thamse da abothe oja nongpoknganba amadi Athouba lengbe tong ngasi tharam siba thawa pikhe ba duma phung phan gidam ta khuma ko amukan tha somro chari appreciate your joining masin ngasi manu hun gi tharam ngasi edition se karam to bi ko khan ber pu yagani ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join the wer ka comment am di feedback tha ber pu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off.